Hi mga guys. Adong mi sa kuan sa kanang buko kay mamista mi hapon pista karon mi kay trabaho maghapon. Ya karon sus kay noon sa pagpakita mo nga pwede mga wala. Ano mo himtang oh. Wala sa mga himtang oh. Nawa na nagtinil. Oo. Pwede na tuwas uwan guys, way silungan. Nagto tawa ko luyo. Perting uwanap. Nagto. Guys, tawagan kailan ako. Ako dahil si Ninets TV. Please subscribe, like, and share. Ano? Diyak, Pinji. Atong wato na nga mga kauban mga guys. Kaya na-trap sa kuwan. Ano si Claro? Ano si Claro? Good? Trapi tayo. Uy, Claro. Sita sirbato kay hunong kay mabubog sapatos. Ha? Ang traffic sa sakyanan ba? Iabot na diya sa kanang ahawanan ba? Sa pakiras. Wala uy. Ay, lamig na diya. Wala. Ano, bakit sirin? Apuan lagi na mo. Magagi na mo wala. Nagtraffic na. Don't click. Kalusot ka na sa auto. Patag sa dong nila. Trapika gikan subos. Yun yun. Kalapot na gini sila. Gikan subos. Malapos kay puli-puli. Ano kayo? Nawang yate undak suga uwan dari katun. Suga gunung pedagan. Kusok, mamugusunod. Nindot menggusa kay Claro. Lain man kayo ang kwanting, mura ra magatog mura ang nawaan ni tinga tunog ra. Pero awat tao di gula-gula. Di kay ko kwarta ugma, patag Ayun, gula-gula. ang sa kailangan kita mo may masang gumot. Bukan man dali. Ay, mo masang gumot. Ay kwarta. Na nakalak. Ay kwarta ba di na nabali. Lagi koy kwarta lagi. Wala mo nang ganito eh. Oh guys, subscribe mo guys sa mga kwarta ng nanay. Nanay pampalit pisas motor. Ang motor mga kagubaon. Di biyahe way maintenance. Busi na lang. Claro. Nanang among mga kauban na nga guys. Pagkita niya, nagabot simbahan kay nagtuho na. Hi mga guys, gabot namin sa kasi nga ni mo daw? Bernil. Rose Ann. Ako si Ninets TV mga guys. Katong wala pa kailan ako si Ninets TV. Palihog pag-subscribe. Para na panggasolina sunod. Ano na dito? Selfie ko no. Ayan na. Adong may manghaw. Arap lagi. Are. Paningot lagi ka na eh. Singot na o on kaihi ka. Wala sa tang ko kay I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day.
know the stars in the sky. He knows what he's doing. He's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Pa-blessing me, guys. Hindi nga, nagahati yung motor. Sumpah. Masang brio. Among pa, Wait lang diyan, wait lang. among pa-blessingan, guys. Kaya tingnan, hindi naman dungog yung subscriber. Ito, dahil guys subscriber. Mga guys, ang motor sa among kauban ay pa-blessingan karon. Pila na nakatuig day? 1 year? 1 year. Asam ko yung kandila. Ano? Basta yung mga yun. Masang biyahe te. Sa dagan mo naman rin siya. Mura Jesus, madlok kong kamera na eh. Pwede rin ilahos ng pagsuroy sa ito. Ano tayo sa? Hindi pa ito sa. At ito ay... Oh, Asa mo ugma na eh? at ito may mga ligo tag sayog mapuhon niya. Mga Isle Road. Asa mo maligo? Tapad mo na dito para kamulo ko. Nasa bin. Ya pader. Iyo, unsa may kasulti katong biyahe. Okay, kasulti, nagpasalamat ni nga ni undang jud ang uwan. Nga niabot jud bidiri nga wa na uwan. Balag nga basa ni. Atras baboy. Pwede na mga kaya na nakapangistan ni diri nga guys. Pangistan ni diri. Ako ng pista pero karon lang niyari. Kay way trabaho. Murag silutan ni kakalay ko isuwan. Ito ang isuwan. Blessing gapon.
Guys, don't forget to subscribe. Kung nakagusto mo sa akong video, please click Nagkubog. notification below. Para ma-upload kayo ang mga bagong video na mo. Kaya giga. Dali, day. Mga presko kay ta. Kita nga rin San Vicente presko bagong ligo. Wala shampoo way sabon. Linyata guys, para kandila guys. Rose. Hi Rose. Gunitin sa dumbi. Ipus. Ayo lang. Kaya ba yung mama ng laag mo? Ha? Ha? Ano na nangalan? Ay, dagutin na lang. Ah, ikaw ba? Dagutin nila. Picture deh. Tot. Bernadette sa San Limihio guys. Kaya pati na mabasa. Para to. Ando na ta. Sige, bye. Hi guys, nainit. Gigi. Hi guys, Nainit TV. It's here. Welcome to my vlogs. Go. Hi guys, it's me, Nainit TV. Welcome to my vlogs. Guys, marami pa ako. Kumana sa Bikaw. Mauli na mi mga guys. Kaya po na. Dali Sam! Abot kami silang Bernadette oh. Sam Sam! Sam Sam! Hi! Hi Sam! Hi Sam! Hi Sam Sam! Abot na may dire silang Bernadette. Otro sa kalapok pagsod. Grabe. Samsam! Ay, samsamay. Ay, samsam! Ay, sam.